Устаз, тарикат, tasavvuf, суфизм тууралуу айтып бериңизчи дейт. Бул балдар тарикат, суфизм бүт бардыгы диндин бутактары. Диндин бутактары. Дин балдар Аллахтын дини бир эле нерсе. Буну кийин акыркы зорда биз бөлүп алдык да буну. Бул тарикат, суфизм, ихсан, тазкия бүт барыгы бир эле нерсе. Аттары башка бир эле нерсе. Кур'ан-ы Керимде муну тазкия деген. Кур'ан-ы Керимде Аллах субхана ва таала пайгамбарыбыздын мансабын баяндайт. Аузу биллахи минеш шейтанир ражим. Лакад манналлаху алал муъминин из ба'аса фихим расулан мин анфусихим ятлу алейхим аятихи. Биринчиси. Ва юзаккихим. Экинчиси. Ва юаллимухумул китаб. Үчүнчүсү. Вал хикма. Төртүнчүсү. Мына ушул төртөө пайгамбардын жиберилген мансабы, милдети. Ушул төрт нерсе менен пайгамбарлар келген. Өзгөчө биздин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламды Аллах таала баяндаган. Ошонун ичинде юзаккихим дейт. Тазкия кылат деп атат. Тазкия деген ошол, тазкия деген тазалоо деген сөз. Аларды жамандыктан, жаман нерселерден, жаман ахлактардан тазалайт деген сөз. Мына ошол нерсе хадисте ихсан деп айтылган. Пайгамбарыбыздан Жибрил алейхиссалам келгенде мал ихсан деп сураган. Mal iman, o mal İslam, o mal ihsan. Üç soru verir. İman emne, İslam emne, ihsan emne der. Oşul ihsan usul tezkiye, ihsan usul tasavvuf, usul tarikat. Bu başka nerse emas. Tilekке karşı bugünkü günde balдар bölüp aldık bunu. Bular sopular dep, bular qarılar dep, bular alimler dep, bular hikmetçiler dep, bütün barını bölüp aldık. Bardığı İslam'dın bir butaktары. Peygamber aleyhisselam kelgen bardыгы din, bары bir cemaat, bir insan. Allah aytkan yatlu aleyhim ayatihini qarı dep bölüp aldık. Tezkiye kılgandı sopu dep koyduk. Yuallimuhumul kitab alim dep bölüp aldık. Hikmet de bölüp aldık. Bu peygamberdin bir işini alıp alıp ekinci taşlap koyduk da. Al endi sahabalardın doğrunda, salaf-ı salihinlerin doğrunda bari bir bolgan. Birli adam al sufide bolgan. Al qarıda bolgan, alimde bolgan, muallimde bolgan, bar bolgan. Bar boluş gerek. Şu talap kılınat. Oşonun üçün tarikat başka nerse emas. Tasavvuf başka nerse emas. Büt bar dinin butaktары bugünkü günde bölüp ketken üçün özünçe oğuldayıp kaldı. Hakikatta bir nerse. Bunu Mevlana Şeref Ali Tanavi rahmetullahi aleyh öte жақсы түшүндүрөт. Hazrat aytат. Bunu misalı bir körler cemaati var eken deyt. Gözü körbey sokur eken deyt. Anan oşolарды көрсөткөн алып барып дейт немеге, пилге. Пилге алып барып бирөө көрсөтөт экен, пил кандай десе, пил барып, бирөөсү барып дүмүн катмаптыр. Пил бир узун нерсе экен, шлангга окшогон дейт экен. Экинчи бирөөсү барып кулагын катмаптыр дейт. Пил кандай экен десе, бир пил мындай жумшак нерсе экен дептир. Үчүнчүсү барып бутун кармаптыр дейт. Бул кандай экен десе, пил кандай экен десе, бир чоң нерсе экен, колум жетпей койду, бушагым жетпей койду. Бирөөсү барып баягы аж дейт, тишини кармаптыр дейт. Кандай экенсе бир катуу нерсе экен деп. Анан баягы шайх айтат, бияктагы адам, көзү көргөн адам көрүп күлөт экен. Бардыгы өзүнүн билгенине пил деп айтты. Бирок пилдин бир жүзүн айтты алар. Бир бөлүгүн айтты. Ошолордун бардыгынан бир пил түшүнөбүз да пилди. Ошон үчүн балдар, уламалар ушул көзлүү инсандар болот. Ulamalar gözlü insanlar bolat. İslam'da толук көргөн adamlar bolat. Ошон үчүн азыр ар ким кылып аткан иштери исламдын бир бутагы. Толук динге келгиле дегенде ошонун баарына кириш керек. Удхулу фис-силми кафа, баарына кириш керек. Киргенде сен суфида бол, сен алымда да бол, сен карыда да бол, сен даида бол, сен башкасы да бол. Бүт бардыгыны аткарыш керек. Себеби бардыгы пайгамбар алейхиссаламдын мансабы. Пайгамбар ошон үчүн жиберген. Өзгөчө тазкия аябай зарыл нерсе бул. Tezkiye aябай зарыл нерсе. Tezkiye аркылуу адам ички дүйнөсүн агартат. Ички дүйнөсүн тазалайт. Ошо tezkiye ихлас үргөтөт. Риядан сактанган үргөтөт. Ахлакты оңдогон үргөтөт. Tezkiye жаман нерсе эмес. Буну үйрөнүш керек. Тилекке каршы мындай нерсе бизде жоголуп кетти, азайып кетти. Муну күчөйтүш керек кайра. Чыныгы алымдарды, чыныгы аулияларды, салих инсандарды, муршидтерди көбөйтүш керек. Муршиди камил бул чоң неамат. Ошол муршиди камил ошол багыт берет. Сен мындай кыл деп адамдарга тарбия берет балдар.
Terbiye kılbasa adam balası terbiyesiz bolup kalat. Oşo ahlakta onda otoy turgan nerse, oşo tasavvuf dep aytılат şunu. Oşunu sufizm dep, oşunu tezkiye, oşunu ihsan dep aytılат. Bu öte zarıl nerse, Allah Taala'nın kimge niyastarkan bolsa bu nimet. Albatta har bir talep ilim hareket kılış gerek. Har bir alim şunday boluş gerek. Bizim ustazlar, elhamdülillah biz okuyan maşayihler büt bardığı tarikatdagi insanlar. Tarikatta olganda dagın 4 tarikattın imamdары. Bizim ustaz Şeyhülislam Muhammed Taqi el-Usmani hafizahullah 4 tarikattın imamı bu kişi. Nakşibendiye, Çiştiye, Sahruvardiye, Kadiriye tarikalarda bular imam. 4 tarikada icazə alışıptılar. Kadimkide hadisten icazə alganda ile alar şeyhlerden icazə alışkan. Oşol tarikatты dagı mıktı bilgen insanlar. Oşol üçün tarikat öte zarıl, bu biz ilgetten bolup kelgen. Azırdağı asta Kudayga şükür asta janalıp otat köýersin tarikattagılar. Biroq taza tarikat gerek bizge. Taza sünnetke muvafık. Kayсы tarikat sünnetke muvafık bolsa oşol toora bolat. Şeýkede toora emes tarikattар bolup ketet. Toora emes tarikatты tanılaganlar dagı var. Biz tarikat ne? Sünnet tarikası boluş gerek. Sünnetke muvafık bolsa oşol tarikat bolat. Sünnetten çıkıp kelse al bidat bolat. Allah Taala mandan saktasın. Oşon üçün tarikat bu neken İslam'dan bir butağı, bir cüzü, bu zarıl. Mına uşul şeylerden davatın ardele tarikat negisi. Sufizm bu da tarikat. Tarikatın bir türü uşul. Basıp jürü davat kılıp özüңdü ondaymın dep jürbeýsiňder. Oňolayyn dep. Bu da tarikatın baştalışı etapy, birinci etapy. Bu da tarikat negisi.